شام 16 ایون در میدان سرخ شهر مسکو راننده تاکسی ماشینش را به طرف ازدحام مردمی روانه کرده 7 نفر از جمله سیاحان مکزیکایی را که برای تماشای جام جهانی فوتبال به روسیه آمده اند مجروح نمود. راننده تاکسی که طبق اطلاع رسانه‌های روسیه شهروند قرقیزستان است کوشش نمود از جای حادثه فرار کند ولی بازداشت شد. خبرگزاری ایترتاس از نقل خدمات نجات اطلاع داده است که 2 مکزیکایی، 2 روس و 1 اوکراینی با زخم‌ها به شفاخانه انتقال یافتند. میری مسکو سرگئی سبیانین در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که راننده نظارت ماشین را از دست داده است. یک شاهد حادثه به خبرنگار ریترز ابراز داشت بعد برخورد راننده کوشش کرد از مکان حادثه فرار کند ولی حاضرین او را دستگیر کردند. После он побежал, насколько известно, и его догнали очевидцы, да, как раз. Его вытащили из машины, да, он выскочил и догнали его очевидцы, все верно. Что-то он сказал, он был Он кричал, что это не он. Серьезно? Он Кричал, кричал, да, что это не я, не я. говорит, что он похож был что он был пьян. شاهدی دیگر گفت راننده ظاهراً در حالت مستی قرار نداشت. Я видела, как он газанул резко. Ну, то есть, вот, когда он уже поехал, я увидела и по людям он так проехал. То есть ты видела, собственно, его лицо, да, когда Да, он бежал? Какое его было выражение снято, лица? да, ну, ему еще очень хорошо дал кто-то в морду, когда он сидел. было... Ну, он остался в машине, ему, видимо, подходит, что там ты что делаешь, дал морду, он открыл быстро дверь, попытался убежать, и все, вот он убежал, его уже вот, на Рыбном переулке кто-то, видимо, Что было дальше? Ты видела вот в этой толпе? То есть толпа начала разбегаться или что происходило? Ну, упали, девушки в основном пострадали, упали, ну, плакали, там, ну, держались за больные места, но я дальше уже, ну, я тоже был стресс. Естественно, все помогли, ну, кто там мог, кто там подошел, кто быстро, ну, я уже просто позвонила в скорую, сказала, на нервном стрессе, говорю, тут толпу сбила туристов, такси, все, скоро быстро приехала. بعد سلسله حمله ها به جایهای سیرادن با ماشین در شهرهای اروپایی مقامات روسیه در میدانهای پر ازدحام مانعه‌های بتانی گذاشته‌اند. روسیه میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2018 است. از 14 ایون تا 15 ایول 11 شهر روسیه میزبانی قوازمایی‌های جام جهانی فوتبال را بر دوش دارند و مقامات این کشور گفتند که امنیت این مسابقه بین المللی را تأمین خواهند کرد.